nshuti nongeye kugusaba umpa akanya gatoya kugira ngo tuganire nawe, umpe umwanya mutoya kugira ngo ngire icyo kubwira. Reka ntangire nshima Imana. Mana, ndagushimiye kuri uno mwanya mwiza uduhaye wo kuganira na bene data bakurikirana. Hano ndi imbere yabo Mwana, ndasabye kugira ngo amaraso yawe yoze umutima wanje. Mana, ungirire neza, uneze utungane. Aya magambo bagiye kumva ntaba yanje Mana, ahubwo ari wowe uvugira muri jewe kandi uganirire imitima yabo. N'izina ryawe Data w'urutse imbaraga kugira ngo wumve kuko ari wowe uvuga, kandi ijambo ryawe Mana rigira akamaro mu gihe k'iki. Ngaho dushoboze kandi utugire neza kubw'imbaraga zawe Yesu, amen. Nshuti, nongeye kuguha akaze muri uno mwanya mutoya kugira ngo tubashe kuganira. Wegere n'Imana iguhe umugisha, kandi nashima Imana kuko itugiriye neza ikaduhuza. Reka ngusabe wewe utarakora subscribe kugira ngo ubashe kuyikora. Nta kindi isa, ni mu rukundo ukanda kandi ndetse tubyihererane ubisangize n'abandi kugira ngo tubashe kuramira imitima ya benshi, kuko iki gihe hakenewe ijambo ry'Imana. Nubwo benshi babyirengagiza, ariko ijambo ry'Imana rirarema. Ijambo ry'Imana ni ukuri. Reka dusome igitabo cy'Imigani ibice 8 umurongo wa 33. Haravuga ngo mwumve ibyo mbahugura, mugire ubwenge ntimubwange. Reka dusubiremo ibice 8 ku murongo wa 33. Haravuga ngo mwumve ibyo mbahugura, mugire ubwenge ntimubwange. Tugiye kuganira ijambo rivuga kugira ubwenge. Imigani, nasomye iki gitabo cy'Imigani nsanga ni igitabo cyandikishijwe ubwenge. Ugisomye cyose hariho amagambo y'ubwenge yokungura inama ze. Nashatse kuganira n'abayumbe bagenzi baje. Hari ibindi tubona hirya no hino, haba se mu materaniro tuba dutera. Hari ibintu byinshi bikoreka mu matorero, wabyitegereza ugasanga harimo ubwenge buke, harimo kutubahana. Ariyo ryo jambo nasomye aha ngaha havuga ngo mwumve ibyo mbahugura. Nshuti, iki ni igihe cyo gukorera Imana mu kuri no mu mwuka. Kuba umuyumbe si ukuba wabaye igitangaza ngo ubone ngo wageze mu rwego rwo hejuru, ngo ubone uri igitangaza. Ubundi ijambo kuba umuyumbe ni ukuba ufite mesaje, ujumbe, ijambo mu Giswahili. Ariko umuntu wese n'umusinzi ni ugupfa kugira gutya ngo abaye umuyumbe. Ninde wakoze iki giki? Ni mu bayumbe. Ninde wagize gutya? Ni umuyumbe. Akajagari mu ikanisa ni abayumbe. Nshuti, ibyo dukora byose tugira ubwenge, twubahane, twubaha amatorero, twubahe hari imbere kuri rutare, hariya si ahantu ho gukinisha. Ubundi kuri rutare si ahantu umuntu wese uvuga icyo ashaka. Kuba umuyumbe si ukuvuga ngo uravuga amajambo yose ayo utekereje
ngo yose ngo upfe kuyavugira hari imbere. Dukwiriye kuba icyitegererezo n'abatubona bakabona ibyo dukora byose bifite umurongo nyawo, tukabikorana isuku, tukabikorana mu rukundo. Gufata mikorofone ukaka mugenzi wa mikorofone, wategera amagambo ugiye kuvuga. Bene data bayumve, itorero ry'Imana, twiha agaciro. Twubahe abashumba batuyoboye, twubahe abapasiteri, twubahe imbere y'abantu batugira icyizere bakadushinga igikorwa mu itorero. Imbere tuza tumenya amagambo tubavugira, kuko hari amagambo menshi avugirwa hariya ugasanga abantu bakomeretse imiti. Bene data bayumve, itugire ubwenge, ibikorwa byacu byose tubikorane isuku. Nimba dusirimbye, nimba dutambane isuku. Biriya gushinga amaheneka mu itorero, umuntu akabashinga umutwe amaguru akabiranduka, si umuco w'abakristo, si umuco w'abakristo. Hari ibintu bimwe tubona mu itorero tukabibona mu shusho yo mu mabwate, yo mu tubari, ariko muza mumenya kuko hariya mu itorero, hariya tuba duhagaze ni ahera hahera. Kandi Bibiliya zitubwira ngo nuja mu itorero, nuja mu materaniro, uze urinda ikirenge cyawe. Tuza tumenya ibyo dukora byose tubikorane urukundo no kugubwa neza. Ni ukuri ibikorwa byacu akenshi ni twebwe twisuzuguza, kuko ibyo batubona, ibyo dukora, ugasanga nk'aho twebwe twamaze kugera mu kindi kirere abandi batagezemo. Ukabona kuko abandi bose bari hasi ntacyo bamaze, ugatangira ukavuga amagambo yawe wishakiye mu itorero ngo baguhaye mikorofone. Bire disipurine, tugire ubwenge mu byo dukora byose, kugira ngo ibyo dukora byose bitabonekaho umugayo. Turi abakozi b'Imana, twubahe amateraniro yahera hahera. Ibyo tubona hanze tukaza tubizana mu ikanisa. Uburere twahawe hanze, nimba ari uburere bubi tubusige hanze, twige uburere bwo mu itorero bw'abana b'Imana. Ubundi pasiteri, umushumba wawe mufate nk'umubyeyi wawe, ni umubyeyi wawe, mwubahe, mwubahishe. Nimba aguhaye umwanya, koresha umwanya neza, ntumusuzuguze. Tugire umuco w'abana b'Imana mu matorero, muje tuvuga byose, amagambo yose dusohoye hari imbere aba amagambo meza. Nimba ari gahunda, kuko Imana ikunda gahunda, dukora ibintu byose muri disipurine. Ubundi hari abantu benshi binjiye mu kiyumba
bambara imyuka yo kwiyoberanya, imyuka yo kwishushanya. Kandi abo ngabo nibo bagoye itorero. Abo ngabo nibo bamaze amakanisa bayacamo. Abo ngabo nibo basenye imiryango, nibo basenye ingo z'abandi. Kandi nta kindi tubereyeho nk'abayumbe cyangwa se abanyamasengesho, ni uguhuza imiryango no komora imitima yuzuye ibisebe. Biragatsindwa umuyumbe kwishushanya. Bene data, dukorane umurimo w'Imana. Ayumbe beza, nimureke duhindure. Ijambo ry'Imana rivuga ngo dukure ibishimwa mu bigano. Ni ukuvuga ngo ibyo ukora byose bidakwiriye bikuremo, itandukanye nabyo kugira ngo ukore bizima. Iki ni igihe cyo kwera imbuto. Hariho abayumbe benshi, abantu benshi bariyijiye binjira mu murimo w'Imana, basesera mu murimo w'Imana rwihishwa. Ni ukuvuga ngo imbere kuri podiyumu baja gusirimba kubera kuko babonye kamera, isi babone kuko nabo babaye abayumbe. Ariko amatendo yabo, abo nibo bateje akajagari kuri podiyumu. Abo nibo bacafuje umurimo w'Imana. Ariko mwene data, iki ni igihe cyo kugira ubwenge. Ndabahugura, duhugurane, tubwizanye ukuri nk'ababaja mu ijuru. Ibitagenda tubisohore, tubite hanze. Ubundi ndetse nasaba n'abapasiteri kutwegera bakaturera, bakatureresha ijambo ry'Imana. Ugenda uko utariko mumuhane, kuko umukozi w'Imana ni ugucaha, ni uguhana, ni uguhanura. Nimutureka abenshi baragenda uko utariko, ariko nimutwegere. Ndangije mvuga ngo bene data bayumbe, tugende kuko bikwiriye. Tutungane, niduhagarara imbere y'abantu, tumenye kuko dukwiriye kuba intangarugero, kuko buriya ni ubutumwa tuvuga. Iyo utanze mesaje mbi, iyo werekanye ishusho mbi, ni ukuvuga ngo abantu barayigendana. Iyo bakubonye bakubonamo ya shusho, ariko reka batubonemo ishusho nziza, ishusho y'abana b'Imana. Imana ibafashe kandi Imana ibagiriye neza. Ndabakunda bene data. Dukore umurimo w'Imana tutiyoberanye, dukore umurimo w'Imana tutavanga, tureke kwishushanya. Kuko dusa imbere mu materaniro, ariko tuzoza dusa no hanze. Tuba abayumbe barimo ijambo ry'Imana. Tubike ijambo ry'Imana mu mitima yacu. Imana idufashe. Amen.